салом алейкум тамошобинои канали Бобоҷон медиа. Салом ба кулли мардуми форсизабон, чӣ мардуми Эрони, чӣ мардуми Афғонистон аст, ба кулли мардуми форсзабонам. Бародаро, хостам ки дар ин мавзӯъ як чиза баррасӣ кунем. Чӣ хеле ки медонем бародаро, дар ин дунёи мо бисёр аз тиҷоратҳо мавҷуд аст. яъне ки тиҷоратҳо ҳар намуд мешавад. лекин мо ирӯз дар як бораи як тиҷорати гап мезанем ки яъне ки бигем ай дини ислом сӯистифода бурда дини исломро тиҷорат мекунад. яъне чӣ хел? шояд ки баъзеотон ҳайрон мемонед. яъне ки дар саршон арақчӣ медозанд, дар дастшон тасбеҳ мегиранд, мардумро фиреб мекунанд, ба пули мардум зиндагӣ пеш мебаранд. ин нафар ки мо ҳозир барои шумо нишон медиҳем, ин ай кишвари ҳамзабонмон, бародармон, ҳамфарҳангмон ай Эрон аст. чӣ хеле ки медонед бародарои эронӣ, қатъи мардуми тоҷик, ҳамамон мисли як бародарем, мисли як миллатем, як фарҳанг дорем. ман ба ин видео карданам, ман намехоҳам ки дӯстии байни Тоҷикистону Эрона канда кунам. ира пеша видеора оғоз карданам бугум бародаро ки дар тамоми миллат, ҳамин миллати рӯи дунё, ӯ фарқ надорад ки кадом миллат аст ё ин ки кадом дин, ӯ дини ислом даст ё ғайри исломӣ. дар тамоми дунё ин гуна инсонҳо дида мешавад. бародаро, ози ман ин нафаре ки фиребгар аст, худашро мусалмон мегираву мардума фиреб медиҳад, пули ҳаром бигем барои зиндагиш дарёфт мекунад. мо зира ба шумо нишон медиҳем. хоб бародаро, ана як бародари тоҷик барои мо паём фиристод ки як бародари эронӣ мора дар Туркия, дар Истанбул мора фиреб кардааст. хуб, ҳамин одам пайдо шававу бигем пули бародари тоҷика барбигардонад. ин нафаре ки қалоб аст, фиребгар аст, ин дар Туркия қарор дошт. дар Туркия ин бародари тоҷике ки барои ман муроҷиат кард, амрои зану фарзандаш, яъне чиш меган, амрои хонаводааш, амрои оилааш дар Туркия зиндагӣ мекунанд, дар Истанбул. ана чӣ хеле ки қатъи ҳамин бародари тоҷик, қатъи ҳамин нафари қалоби фиребгар бигем шинос мешаванд, ҳарду чӣ хеле ҳамзабон. бигем як дафар тавассути ҳамин бачаи эронӣ мегира ба Тоҷикистона карта ҳастай, картаи туркӣ, мега ки биё ман туда лира метам, ту Тоҷикистон сомонӣ интиқол те. ин мега майла. якум бор 108,000 лира, кадоме ки суми туркира чикнен, агар суми калонаи 108,000 лира дар картаи туркӣ биге мегзарона. ана ин бачаи эронӣ фиреб накарда 108,000 лирара ба сомонӣ бигем Тоҷикистон интиқол метавад. хай бачаи эронӣ доимо дар сараш арақчин мондагӣ, ана як тасбеҳ мегем мо, тасбеҳ дар дасташ, гӯё ки мусалмони ҳақиқӣ, пули ҳаром намехӯра. хай бародари тоҷикам мебина, дилаш бигем чӣ мешавад ки набояд фиреб кунад. бори дуюм мешавад, яна 118,000 лира, 118,000 лира дар картае мегзарона. ин мега ки ози ман дар картаи тоҷикӣ шумо сомонӣ чӣ мекунам, интиқол метам. хулос ки айбайн як ним соат вори мегзара, мега бародар чикор кард, ин ама сума туда парт уфтум 118,000 лира, ку ту чӣ хелиш кардӣ? ана ин бародари эронӣ боша, мега ки тамом баъди якчанд қа мегзара. ҳамин хел дурӯғ гуфтан мегира, оҳиста оҳиста беному нишон мешавад. баъд ин бародари тоҷик дига ӯро ёфта наметавонад. ана хулос ҳамин бачае ки эронӣ аст, ман ина аксоша мемонам, суратоша бибинен. ана мин нафаре ки дидесен, ана мин нафаре.
خچم لو میگیره و گویا که مسلمان است. این گویا که دین اسلام تجارت کرده است. ای دین اسلام استفاده برده پول حرام به دست میاره، زندگیش پیش میبره. نامش صابر نصیربخت. صابر نصیربخت با نامش در اینجا می نویسونم. نکی مردمی را لقب داره، لقب نمیدونم ایرانی ها چی میگن. ای خودش با نامی چی داره که زیادی آدمو با نامی علی، امیر علی میشناسنش. امیر علی نامی حجتیش دیگره، با نامی امیر علی میشناسن این نفره. خب برادرها، در شهر کرج، ما که او ایران نمیدونم شهرش، کرج نام داره، نزدیکی تهران در زندگی میکنه، شهر کرج. خب برادرها، رقم های تلفن شنین همیجا من میمونم دربارش همه چی را. انا خلاص بعد این نفری که فریبگر قلاب است ایران است، این گریخته به ایران میروه. ایران میروه. بعد همونجا دا یک رفیقش به نامی نوید فرمانره، نوید فرمانره، همی خیلی نام و نسب است. این رفیقی همی آدم قلابای رفیق شای. ما چی گفتنیم برادرو؟ با میگم که هیچ وقت ای پشت یک قلاب، یک فریبگر هیچ وقت فکر نکنین مردم ایران همش همی خیلی. این خیلی انسان در همه ملت است. در بین ما تاجیکا است، در افغان ها است، چی امریکا است. هر یک کنج دنیا که نباشه این خیلی آدمی که پول حرام به دست میاره او وابسته دینش نیست. هست مسلمان هست نامسلمان که کار در دست میزنه. نه که کم دردناکش این است که عرقچین میماند، تسبیح میگیره، خچم یعنی آدم اسلامی نشان میتوه پول حرام به دست میاره. یعنی که دین اسلام تجارت میکنن. خب برادرها، خواهش میکنم نفرایی که گروپ های هستی که همشون مردم تاجیک در ترکیه قرار دارن، خواهش میکنم همین نوار را پهن کنین تا دیگر برادرای تاجیکی که در ترکیه هن همین نفر عکسا شدیدن، نام نسب شدیدن، احتیاط کنن که در فریبش نه غلطه. انا این نفر فریبگر نه تنهایی برادر، با یک دختر تاجیکه مثل همیواری انا بگیم که پولی کلام فریب کردگی، دختری تاجیکه فریب کردگی با غیر ای دختری تاجیک با یک چند نفر دیگر همه تاجیکا را فقط فریب کرده است. خلاص که فقط همین مردم تاجیک فریب کرده است. امو نفر ایرانی مردم تاجیک در همین ترکیه فریب داده است. برای همین عکس‌ها شدیدن احتیاط باشین. و ما با گفتنیم با خانواده همین نفر، شاید که خودش همین خیلی نفر باشه، نه که پدر مادرش انسان خوب باشه، ای کاری فرزندشون خبردار نباشه. اگر ما با یگان همسایش باشد که در نزدیکیشون زندگی میکنه، شاید مرا تماشا کنه، با خانوادهش برسونه که فرزندشون با پول حرام زندگیشو بگیم پیش میبره. خواهش میکنم که پول همین نفرها را بگردونه بتیه. مقصد که سومی بسیار کلان 118,000 لیرش میشوه، 3,500 دلار میشوه. همین خیل با غیر از این چند نفر گر او دختری تاجیک با چند هزار دلار فریب کرده، با دیگه نفرها را فریب کرده. خلاص که خواهش میکنم هر کسی که امرا میشناسه شهر کرج نزدیکی تهران کدامی که میشناسن، خواهش میکنم همچون یک برادر همزبان همین نواری مرا برسونن. چی در خچه چی در خانواده شون فرقی نداره. انا خانواده شون آگاه شوند که فرزندی او با پول حرام زندگیش پیش میبره. این را هر یک مسلمان میدونه که وقتی یک کس پولش فریب کرده میگیری این علاقه پول حرام میشود. خب برادر جانا، نفرایی که در کانال یوتیوب ما یعنی بابا جان میدیا انا آبونه شدگی هستین، خداوند همتان نگهبان باشه. هر کسی که فارس زبان است
باز میگم فرق نداره مردم ایران است، مردم افغانستان است، چی مردم تاجیکستان، هممون برادریم، هم زبانیم. ما نمیخوایم مثل کشورهای عربی واری پراکنده باشیم. ما سه دولتیم، بگیم سه بیرق هم باشه، ما یک ملتیم. همه وقت انشاءالله که مثل یک ملت هستیم. باز میگم که این خیلی نفر در همه ملت هست، گپای قبیح، گپای بگیم بد نسبت مردم ایران ننویسونه. خواهش میکنم این گناه نفرو در همه ملت هست. کدامید که در کانال ما آبونه نشده این انادروین در کانال آبونه شین. انشاءالله که با ویدیوهای آینده حرکت میکنیم که یگان نوار خوب برای شما پیشکش کنیم. خلاص که همین نفری که دیدین فریبگرای احتیاط باشین. الله همتان نگهبان باشه.